Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah At-Tariq. Ada Bu Rukyah di Malaysia, Negeri Sembilan Malaysia. Silakan Bu, dimulai. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Qalqalahnya mana merah nih, merah qalqalah. Was-samaa'i wat-tariq. Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Riq, Dengar, Ustaz. riq, nggak ada, harus Qul huwallahu ahad. Tariq, tariq. Riq, Mana ke-nya? Itu mah wasama iwat tariq, rik, riq, qalqalah. riq, was-samaa'i wat-tariq. Ke-nya nggak ada, ya nggak apa-apa, hutang. Wasama'i wat-tariq, wat-tariq, riq, ke-nya ya nanti dilatih ya. Wasama'i wat-tariq. Ini ada qalqalah lagi, nggak apa-apa, punya hutang qalqalah yuk. Wa ma adraka mat-tariq. Nah itu ada wa ma adraka mat-tariq. Kemudian An-najm, Ustaz. betul. An-najmus saqib. An-najmu saqib. Kemudian An-najmu saqib. Kemudian In kullu nafsil nafsil ini F. Naf. kullu nafsil. Jangan kullun, kan yang ada tasdidnya ini doang. Lam. Kullu. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz zo, jangan hafid ya. Hafiz zo. Jangan ada e-nya tapi hafiz. Kemudian fal yang sudah. Fal yanzuru. Ya, fal yang duril. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Enggak, manya nggak pendek. Mimma khuliq. Iya, ulang lagi. Fal yanzuril. Enggak, bukan fal yang durul. Fal yang zuril. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kok khuliqnya mana qalqalahnya nggak ada. Khuliq. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Coba diulang lagi. Fal yanzuril. Fal yang duril. Fal yang duril. Fal yang duril. Yanzuril insanu mimma khuliq. Kenapa panjang mimanya? Kan gak ada yang manjangin. Gak ada yang manjangin. Ayo lagi. Mimma khuliq. Ulang Ustaz. Boleh. Wal
falyanzuril insanu mimma hulik. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Terus ini kalau banyak kol-kolahnya di sini. Khuliqa mimma imdafiq. Khuliqa mimma dafiq. Dilatih nanti ya kol-kolahnya ya. Kok banyak kol-kolah nih. Terus rujumin bainis sulbi wattara. Jangan wattaro, tak dulu. Astagfirullah, kenapa lagi? Jangan astagfirullah ya. Astagfirullah. Bukan astagfirullah, astagfirullahalazim. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Coba lagi. Yakhruju min bainis nyamber. Min bainis sulbi wattaro. Kenapa jadi wattoro? Ini kan tak. Yakhruju min bainis sulbi wattaro jangan wattoro ya. Wattaraib. Coba diulang lagi. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Raj'ihi panjang tuh Bu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Kemudian bagus. Fama lahu min quwwatin. Jangan ming. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Bagus. Kemudian was-samaa'i zatir raj. Was-samaa'i zatir roja. Pokok isyarah. Roja agak susah ya Bu ya. Roja. Bukan roja. Susah ya. Enggak apa-apa. Sebisanya dulu. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Sama tuh Bu. Ayo lagi. Wal ardi dzatis sada'. Jangan sada. Ini huruf O ya Bu ya. So Bu ya Bu. Ini so. Sada'. Wal ardi dzatis sada'.
Iya, agak susah Wal ya. ardi zatis sada Ya, sada. Wakaf isyarah. Sada'i jadi sada. Kemudian sada. Innahu laqaulum fas innahu laqaulun fasal. Wakaf isyarah semua nih. Fasal. fasal. Innahu laqaulum fasal. Innahu laqaulun fasal. Kemudian wa ma huwa bil pendek kan ini hitam semua yang panjang maknya dong. Huwa bil Hazl. Wa ma huwa bil hazl. Iya. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Kemudian Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Kemudian Innahum wa aqidu kaida. wa akidu kaida. Kemudian famah hilil kafirina amhilhum ruwaida. famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bagus. Kita teruskan ke surat berikutnya. Baca Bu, tahun Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wasyamsi ya, bukan alam nasr nih. Wasyamsi wadduha. Bukan. Jangan wad, kan gak ada tasdid, Bu. Wadduha. Wasyamsi wadduha. Jangan, ini tak ada tasdid, gak ada sabdu. Gitu, gak ada sabdu, gak ada sabdu. Wasyamsi wadduha. Hanya pertama kecil, ha kedua gede. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Nanti Ibu latih ya. Ha kecil sama ha gedenya masih belum jelas. Wadduhaha. Kemudian wal qamari iza talaha. Wal qamari iza talaha. Kemudian wan nahari iza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Bagus. Kemudian wal laili iza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Kemudian was samai wa ma banaha. Was-samai wa ma banaha. Bagus. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Bedakan ha kecil sama ha gede. Yang keduanya ha, dada. Tohaha. Dilatih ya yang keduanya. Terus wa nafsi, ini banyak hak gede. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Kemudian Faal bukan pala.
fujuraha Fujuraha. fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, tinggal ngeluarin kolkolahnya watak. wa taq wa Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kolkolahnya belum keluar ya. Terus ini kolkolah lagi tuh. Qad afalaha man jangan apala. P-nya mati. Aflaha. man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian waqad khaba man dassaha. waqad khaba man dassaha. Kemudian Kazzabat samudu pendek. bitag. Samudu bitag. Kazzabat samudu bitagwaha. Kazzabat samudu bitagwaha. Hadadanya belum keluar. Idim. Izim ba'asa asqaha. Shin gede. Ashqaha. Idim ba'atha ashqaha. Kemudian faqala. Wa qala lahum. F bukan wa. Fa. Faqala lahum Iya. Rasulullahi Hinya pendek. Rasulullahina. Hinya pendek. Rasulullahina. lahum Rasulullahi naqatallah. Nakota. Jangan nakota. Naqatallahi wa suqyaha. Ya, tinggal nurunin qalqalah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Terus fakadzabu dan latih lagi. Fakadzabuhu. Panjang. Fakadzabuhu hunya pendek. Fakadzabuhu. Hunya pendek. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidam, bukan badam, bidam. Bizambihim fasawwaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu. Pendek, punya pendek. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Ibu yang perlu berbangga hati, walaupun belum lancar, terus belajar aja, terus semangat. Karena ibu alhamdulillah ya, selama kita berada dalam guru, belajar insya Allah. Justru yang rugi itu yang nggak punya guru ya, nggak bisa, nggak belajar, lu kasihan. Kalau belum bisa, karena memang kita beda ya, mungkin ibu rumpun Melayu, jadi roknya rak melulu ya. Bukan hanya ibu kok, ada orang yang kadang-kadang udah sekelas ustadznya aja roknya Al-Baqarah juga.
Gitu ya. Jadi ro tuh kadang-kadang gitu. Ibu sering masih ketuker. Nah nanti lama-lama ala bisa karena biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama Ibu, sehat Ibu ya. Semoga.